tätig bleiben wird und so dafür sorgt, dass zumindest einige von Ihnen aus G auch ihre Angehörigen, die anderen durch Professoren, denen Sie auf diese Weise einen Teil der Persönlichkeit und im Frühjahr 2000 gerade an der Musikhochschule Zürich. Retrospective memory deficits on prospective past. Dann Herr Janil Passit, der im Fach Musikethnologie eine Doktorarbeit geschrieben hat, die den Titel trägt Kurdische Musik, Gattungen und Struktur. Die Gutachtung liegt der Arbeit von Herrn Professor Ernst Lichtenhahn und Frau Privatdozentin Dorothea Baumann. Die Laudatio lautet: Auf der Grundlage sehr guter praktischer und theoretischer Kenntnisse von Prospective Memory Performance. Ein Doktorat im Fach Geschichte für eine Arbeit, die den Titel trägt Bakterien, Überprüfung einer Toleranztheorie. Diese zwei sind auch nächste Repräsentanten des Atlantis und per Zufall raus mit
وكو خوشينا جد الخوشية إيرو وكروجا كإيرو روجا نهي نوفمبر 2007 إما الفرا لبواجار زوريخي لسويسرا لزانكو زوريخي إيرو زانكو زوريخي زانكو مشهورة للدنيا مو كهزانة إما هم سر بلندن إيرو وكو برايك ما دكتور جليل عزيز دكتوراه ورقرت لهيرو جيه شانوزية سربلندية بوما وبو عمو كردستان بو حمو ملتي كرد هما هر جدل دا بيروز كم كاك دكتور جليل او دكتوراه تواوي كر لهيرو للزوريخي ومسركفتن بو وجاردن بيروزي دكم ومسركفتن دكم دور سباس Soll ich einfach etwas erzählen? Ich freue mich sehr, dass Jalil Assib jetzt seine Dissertation fertig gemacht hat über die kurdische Musik. Ich habe mit ihm viel gelernt. Ich habe ihn erlebt zuerst als Musiker. Er hat mir erklärt, wie die Musik seines Volkes gemacht ist und auch, dass es eine spezielle Sprache ist, eine andere Sprache als das Arabisch. Und ich habe dann bald begriffen, dass auch die Musik in einer eigenen Sprache gemacht ist und wie sehr ihm das am Herzen liegt. Und ich wünsche ihm alles Gute für seine Tätigkeit in Kurdistan und ich wünsche auch dem kurdischen Volk alles Gute. Ich freue mich, dass Jalil Assib seine Dissertation über kurdische Musik jetzt endlich abgeschlossen hat. Kurdische Musik gelernt. Ich kann jetzt unterscheiden zwischen was ist ein Rojalati, was ist ein Stranen, ein Govend, was sind Makam und alle diese Sachen habe ich kennengelernt. Ich kenne auch ein paar Sänger wie Khaled Zaha oder ich habe gelernt, die kurdische Musik zu lieben. بوبدستيناني أمرواناني كالزانكوي زورخ ولي قرتوا وإيمش هوادارم إيمش وكو دكتور زليل لدواي بتوانين شتانا أم بروانا برزانا بدز بينين يتر سباستانا. Die Frau von der Vertretung der kurdischen Regierung in Bern. Als Zürcherin freue ich mich sehr, dass heute ein Kurde das geschafft hat, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, dass unsere Examen hier sehr, sehr schwierig sind abzulegen. Und endlich hat es ein Kurde geschafft in der Musik und ich hoffe, dass das honoriert wird. Ich wünsche Jalil, Dr. Jalil, darf ich heute sagen, alles gut. ولی اوراق یعنی زود الخوش بکه توانیم مدومین جار شیوشی یاکود بیشتر لیکونیات لسر موسیقی کردی بکم او جارا موسیقی کردی و بنامه و شیواز و بنامه کانی و هوادارم داوت دا کبود تجربه کم کردی و کرد بزمانی کردی و ئەو جاریان لە زانکۆی یونیڤەرسیتەی زوریک بوو جارێکەم کە من لە زانکۆی یونیڤەرسیتەی بۆڕۆنەی ئیتاڵی بەحسێکە پێشکەش کرد زانستی موزیکۆلۆژی یاخود موزیکۆلۆژی کە دەکا زانستی موزیک و بەحسەکەش وەکوتم ئەوەی دڵخۆشە کە لەسەر موزیکی کوردی بوو بۆ یەکەمین جار سوپاس دەکەم.